tariki 3 Nyakanga 2025 yagomye mu mitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru umunsi w'akababaro. Uyu niwo munsi Diego Jota da Silva yitabiyeho Imana ku myaka 28 azize impanuka y'imodoka yabereye i Zamora muri Espagne. Jota yari umwe mu bakinnyi b'intangarugero bubashywe kubera ishyaka n'ubuhanga bwe mu kibuga. Diego Jota yavukiye Porto muri Portugal ku wa 4 Ukuboza 1994. Akura akunda umupira w'amaguru. Yatangiye gukina akiri muto mu ikipe ya Gondomar, aza kwerekeza muri Pacos mu 2013. Niwe yatangiriye gukina mu ikipe nkuru mu 2014, maze agaragaza ubuhanga bwihariye mu rugendo rwe mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya Portugal. Mu 2016 Jota yasinye Atletico Madrid, ariko ntiyabasha kuyikinira kuko yahise atizwa muri FC Porto, aho yagaragaje ko ashoboye. Nyuma yaho yerekeje mu Bwongereza muri Wolverhampton, abanza kuhakina nk'inizanyo mbere yo kugurwa burundu. Aho niho yamenyekaniye cyane, atsinda ibitego byinshi, anafasha Wolves kuzamuka muri Premier League cyiciro cya mbere. Mu 2020 Liverpool yamuguze kuri miliyoni 41 z'amadolari, maze atangira ibihe bye byiza muri iyi kipe. Ku myaka 3 yakiniye Liverpool, yakiniye imikino 123, atsinda ibitego 42, anegukana ibikombe 4 birimo igikombe cya Premier League 2024 2025. Jota yari umukinnyi usanzwe akina nk'umusatirizi cyangwa ku ruhande rw'ibumoso. Yarazwiho umuvuduko, gucenga no gutsinda ibitego mu buryo bushimishije. Jota yakiniye ikipe y'igihugu ya Portugal guhera mu ikipe y'abato under 19, under 21, under 23, mbere yo kujya mu ikipe nkuru mu 2019. Yari amaze gukina imikino 49, atsinda ibitego 14, anitabira amarushanwa akomeye arimo Euro 2020, Euro 2024 n'igikombe cy'isi cya 2022. Yanagize uruhare mu guhegukana UEFA Nations League inshuro ebyiri mu 2019 no mu 2025. Nubwo yari afite imana idasanzwe, Jota yahuye n'imvune nyinshi by'umwihariko mu myaka ye ya nyuma, ariko ibyo ntibyamubujije kuba umukinnyi ufite umutima wo guhangana, gukora cyane no kuyobora abandi mu kibuga. Byatumaga ashimwa n'abatoza. Ndetse Jota yari yarashyingiranywe n'umukunzi we Rute Cardoso muri Kamena 2025, ariko umukunzi we bari barabyaranye abana 3. Yari umukinnyi ukunda cyane imikino ya video, akaba ari we wabaye nimero ya mbere ku isi muri FIFA 2021. Yari afite ikipe ye Sports yitwa Lana Galaxy. Urupfu rwa Jota rwatunguranye cyane nyuma yo kumara iminsi mike asoje amarushanwa ya UEFA Nations League 2025 mu ikipe y'igihugu, aho Portugal yegukanye igikombe itsinda Espagne. Yitabye Imana azize impanuka y'imodoka yabereye i Zamora muri Espagne. Mu gihe hari amakuru avuga ko yari mu kiruhuko. Jota azahora azirikanwa nk'umukinnyi witanze, wicishije bugufi, umunyabigwi, kandi akaba n'umuntu ndetse urangwa n'indangagaciro nziza. Ku myaka ye 28 gusa, Jota yasize amateka atazibagirana, haba mu ikipe ya Liverpool, ikipe yari amazemo imyaka 3 akina nk'umukinnyi mukuru uca ku ruhande rw'ibumoso, ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal aho yakinanaga na legend Cristiano Ronaldo da GOAT. Abakinnyi bakomeye nka Cristiano Ronaldo de Junior bamwifurije iruko ridashira. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, utange comment ndetse ukore share. Ngiye mwari kumwe kuri mikoro, ndi Softman Official. Diego Jota tukwifurije iruko ridashira. Abakunzi b'umupira w'amaguru tuzagukumbura, tuzakumbura ubuhanga bwawe, tuzakumbura ubupfura bwawe,
tuzakumbura amacenga yawe, ugire iruhuko ridashira.